Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Khasi Disabilities Association haka khat pratarik unailar kala penlong ya ka jing ether ka basani bha ban ajing tip shaki preo ki badon jingduna hakit khotmet halor ki hok balapan kup bor da ka sarkar pedeng da ka ain bala tip kum ka Persons with Disabilities Act arjar khat nriu ya ka balapan trekam hagari India barok away Kinong kren hagani ke jing ether bala penlong ha Khasi National Darbar Hall Maukar kilong ka Commissioner bapek ya ki brio badon jingduna ha khotmet ha jela ka kong si khar kongor uba Starwin Kharjana President ka Khasi Disabilities Association baru samla decided renghang usamla badon jingduna khotmet ubadang shupendep ya ke jing puli ha ka ain ubala ai jing kren halor ki hok jong ki brio ki badon jingduna khotmet bala pun kup bor da ka ain bala munjur da ka sorga pedeng house nem arajar khat nrio Habakren kum ka kongsan ka kong si khar kongor kalabatai sani bhaya ka ain Persons with Disabilities Act arjar khan rio ka bapun kut bore ki breo bodunar khotmet hakaliang ka pule ka puthi ka yo kam ka yo jam ka jingsha khnyot ben hagi jakatrei ka koit ka khia bat ki wei Hagaju kapor kalaya thu baka sarkar pedeng menta kala pentre kam daga Universal Disabilities Identity Card naga benta ki breu ki baduna khotmet khnang bakin yo jingyada habaki leit chakano kano ka benta jongkari Ketika ai matmai na benta kajing ai bo are ki breu ki bren jiduna ki khotmet ba kum ki breu ki bren jiduna khotmet ni dei bani rekat kajing im ha ka im lang salang ba om dan Mano lani kisnong ka imang salang kanyo ben ye kibri kibran jibuna na kangat tan nakadaw bani duna na kangat lesi don kilong yin asor me hanong gandong bun fin ki akan du jing e tan nakadaw baduna ni sya yu ben tenteng buat yang ni ki bamyo snow nga bamyo snow kilong sa tay bak sadun bakelut upakumta te kum kata kamu kinyoben ini te kamu kene ka anju sarkar ni kamsha bangin om kumta kadai bandong kabayar kat kabapen semua halang ya kalong beriu man beriu haka imlang salang bat kene ka ak kaong pasoka kadai kan sini inat kidenti banjada ibri kibran kibna kenen na kajing syak pen saja nakajing syak banding, nakajing syak luruj, nakajing penensau, nakajing syak penhiar kertan, kabalong persyak yang isu, long beriu man beriu, bab kibriu lani di sen kibab kmi yang diberi kita jurnal kemet, lada bila pakai jurnal, syak kikuar kita kmi, lada kibriu kita jurnal kemet, ingat harakat apa? Te lese Kami nak pelajari ni, kita juga kan kita kendu yang kan orang macam ni. Kita ni komisioner yang ni. Te kila mana ada tip segi ini raplang, sakaseng ini raplang, banten tip saya komisioner. Ba kadang kita cakap jadi sakran bayi, dia kibri kita juga kan. Ba kene ka akro kalau ba no polis officer, lada uyo yang kecil mudui. Sakang kajing sakran benjo kibri kibran di dunia kamet udai kan syukia ban pentip ia utang priu badan di dunia kamet bawan report su ban pentip ba kadon ka hok ban ia hakaan kamu niyo kajiran nati hak bede ba ai unong ya saja ka free legal lawan te kamu kahok ban mudui lembagi kendon di badon nakok kadegaan kabapek sakang kajing sakran kai te kibri di badon kajing tungal kanet kideiru ban yo kajing yada ha kabade kajing kano kajing yaki lani kajing len shop jong kamarian te bak kane ka ak pa ba tang makadaw bani duna kada khotmet lane uklung baduna khotmet bit setia banten syoklat nakakmi tang nakadaw baduna kada khotmet bak lada long kunta kamut dai satang takut kalala ande kata dapat di bit jong kot
dong ke jing don duna mo ki dekat met juni menshwa menandai ki bidang dong ki brio ki babien ki ong pa o dan ibri badan jing duna ke met juni ha po yin kata kalau kum ka gas di kum ka jing tim mo wai play andre menta kat ke pertai kanang ya ke jing start ru kanang ya kalau kani ngimpi show ya kan ni nak long kibru ki bakam stan ada dari don i khun i ba duna ka jing tu department ni na ru ban penbahaya kata ke jinglong nomor ba ke jing punya science kalayat syakmat ha menshwa trai brio i bala si indon ka ti kejat ni menta kila ban long ki brio ki bapaka ki ya ki yang kumba ki we barokoi tingi isutana ru kat banang ya syakmat ka jista ki brio mangi ki brio ki bedan jing tu khatmet ru kim picture ya ki kumba ki separate naka society ni bet ya fi kumba ni de barakai kam de shu kata ka banong ba kadi la jong ka akti ka omba ki shon ba kani ka jinglong kadi ka inclusiveness kadi ba barakai ki de ki brio ki ban ka jingim ka ilong salam jungi kan long ko be te kunta ka ngasukwa ba kai ba ni long ki bedan bo pa ni ma ki ki por ba ka jing pulia science ru kadang ya semacam ba ni kermen ba ni yo phone ka jing toy na ka jing ya ram jong ka de ka science kani ka act ka rights of person with disability la pas ya ka parliament ba don Delhi ha ka arko nyo jong December haka snam ahajar khatun riu bat bala publish ka haka gazet namar nginda publish haka gazet kamut ba for general information kamut ba upai ba di bantim ba yakan ka act la publish bat bala itu yakan te hau khatnai tarik April ahajar khanyo bade ka central government ka penni ya notification bahkan ye ka act kan long kan tri kam no ti shisha kani ke jingkri kam chong ka act kan long na du khatndai tarik April ar hajar khatnyo ti kani ka act ru kadi ka ba kabayar bha kabayar pat ka ba banyak rujuk tertentu ke WKA ke larin ke persons with disability act kalau kebayar hadu kata-kata ba kum ki departments ru ki dan bentang ki society ru ki dan bentang ki brio ki ba ha po ki shnong ki barindo ru ki dan bentang ban benlong ya kan ke act ke ba trikam bat ke belong successful kendiam lan shuang ba hakatu ka act menshwa ki itu tam henyo tadi ki jingduna re hakatu ka act mentaba ki itu arpo way tadi ki jingduna but bon ki ne ki act kum kaluka motor disability ngan shuai luksa kum kene ka cerebral palsy hanta kum ka muscle dystrophy kini haka act kabarin on the issue yang disability certificate ki issue baik kepada locomotor disability henry haka ne ka act menta pada iwe ini jinduna ki issue baik kumta kala adon ka hok kum ka cerebral palsy la itu yang ka kum ka jinduna haladi umri ba ngin shem jingri haka locomotor disability te kumta terter kini ki jingna kila kiusha apowe but kaweru ka bakila at hangni kade ya ka autism ya ka jingna ka belong ki khot ka autism
but ki mental illness. Kini ki jingduna mensyua kim haka Persons with Disability Act ki penban katakan National Trust Act. Jadi haka ni ke act pentak la kelum lam but berapai kini ki jingduna kila baik haka ni ke act. Ti kumpang om kani ka act kani ka bayar han. Kani ka menta ka batai bahaya ka hok jomki persons with disability. Mensyua ka ka act barim ki kampan ma ke ka sarkar ka dei banle ya ki persons with disability henrai menta kani ka act penban ka khaben kiu ya ka hok jomki menta phi dan hok bandawa ba nga dei person with disability kumta ngadan ko hok kani ka ai la ini kadu ka ai ba ade bro ba khata ni ta sai ma ba ki pa na ki na sala kam de ban khala ya ka jing ki poi kha mai man tu ki go dan tiduna ki dan tuna khame kon si na ti tu ni sha ba ni ba dan tiduna khame ni dan ha pa do ni ko ni ti la ki prem kata lagi berem, buat ngai dia Malaysia kita bagi jingjau mat kiwan. Tende haba lara shubu manga adan kamon skem kita kiwe pergi kesal imlani. Tedan pada liang tu ni bagi ship ship kata kamram muram ni para priyo. Mau kata nukam para mengi beran jiguna kameri irban sutu ba meiru ba de bukordor Bamiosno, uba, nunu berada di sana. Demo, jo ini pulang sampai lagi. Lagi lah pulang lagi. Lagi mungkin keluar lagi. Kemudian keimbang salah lagi kala. Kemudian kita majority mau babon, kita biar babit, kita pernah bermain. Kita belum pernah filmnya teli, ada filmnya kekor. Balas suatu kita kecil. Kuno ini film yang gili lengkap lagi. Kita ini dalam suatu lagi. Habakan kuno macam itu ko. Kawan kita eksprim jongi ini masuk tu. Bagus kita dalam jongi itu kita berkat ha. Dan bagi teli perang ini kita dalam jongi kita pergi paham. Te apa? Isyan bagi kita jongi dari kita persen Krishna tahu kemudian ini Krishna berurut jongi bah. Lagi tu yang kita nak lagi kita tem. Selesai dulu privat jawab dia mah suami kelam apa ni tim ni kerja ni. Kadai gimana pun alam bagi kelas orang tu ni orang pipi berluna berhak show banyak yang kita tay, dia suami mengaji kemudian.